Ibizo lesibongo baba. Mina igama lami ngumkhizi Khabazela. Ngumthwakazi yimi induna yalapha kwaBulawayo kuma western areas. Ngicela lisichasisele ukuthi kuhamba njani lapha sibona amapholisa elidudula emthimbeni wenu. Amapholisa bathi khona umthimba lo kawukho emthethweni. Njalo uhulumende kazwanani lakho lokho esikwenzayo. Kodwa ke kumangalise kade sakhuluma labo uhulumende lo lamapholisa akhe. So lamhlanje bekungumthimba omkhulu kakhulu okubeka inkosi yethu esitulweni. Manje ke kukhanya bayalwa uhulumende lo okubonisa mhlophe ukuthi uhulumende lo akafuni umhlobo lo wamaNdebele, ufuna umhlobo wamashona kuphela. So manje ke thina amaNdebele sithi sifuna inkosi yethu sibeke lamhlanje esitulweni mhla ka-12 njengamanje. So manje ke nampa ke sebebuya ngezimota zabo ezinkulu bathi umthetho lo kawukho, lokho esikwenzayo esiligayo akuvunyelwa ukuthi senze leyo nto. Kodwa ke kumangalise ke indawo lesikuyo le indawo yethu thina umthwakazi, thina yithi kanye isizwe senkosi uMzilikazi wakuqala, ngoba lo esilaye njengamanje ngumntaka Mzilikazi isizukulwane sakhe sokugcina ozalwa uNkulumane kwazobuya uHlangabeza, kwazobuya uKhuhlumba, kwazobuya uMjomela, kwazobuya uNgeza. Lithini kuRobert Gabriel Mugabe umncindezeli lo lincindezele lamhle ethumela ibutho lakhe lamapholisa? Ya into esingayitsho thina lapha njengomthokazi thina sithina sifuna indawo yethu yamaNdebele, njalo kasifuna ukulwa thina. Sifuna ukuthi nje sinikane kahle kahle ongale eZimbabwe abe seZimbabwe yakhe lathi sibe ngapha komthokazi yethu. Kodwa kuRobert Gabriel Mugabe yena ngokwakhe uyakwazi lokhu ukuthi ilizwe lela silo lakhe. Kodwa ke la nxa sihambe estradeni kumbe sikuphi kwendawo siyakubona ukuthi khona uvele wasibandezela kunye lamapholisa wona la khona pa wonke ngaweshona basitshela ukuthi chivayipano chivayipa chivapo. Manje asikwazi ukuthi khona thina asisakwazi ukuthi uNkulunkulu nguyasinika ilizwe lethu impela. Kodwa ke asisafuni lokho kunye kunene. Qalisa nini? No right. Sabulawa iGugurawund. Kade sebefuna ukusibulala futhi. Asiyangi emashonaleni. Sisemathebeleleni. Bafuna siyephila ngaphi? Njalo usibuse kasimtholanga thina watholwa ngabeZimbabwe. Thakazi phela ke engakakhululeki. Yikho sifuna ukuzikhulula manje. Ngoba ingabe sikhululekile, ingabe kabakwenzi khona. And abantu bengikwazi ngihamba i-death certificate wababa wabulawa eGugurawund. Mina ngiyiwo vete ngihamba ngalwa ukuthi ngikhulule ilizwe. Kanti ngidingela ukuthi bazobulawa ngumgazi. Umsebenzi Ndaba bephangile futhi. Ubona ngathi hayibo Go!